piwah rombongan haturan wilujeng sumping disugenging pucuk galuh karurahan kakelahna tempat anyar pangharapan sarakan keur kahirupan kulawargi. Calon panganten istri bilih si jaluhan jelu silanang honcewang sumangga gerahayap calon panganten pameget miwah rombongan ku upacara mapak panganten brum urang usia lumingkang ku papacanan seperti kecap nawas asih langgeng abadi seperti pancen rabi ilahi habluminanas insan jeung insan habluminallah jeung insan ka Allah bisi maneh nawarurat Gusti Allah garisna gayar mang pirang-pirang kabagjaan mantena Allah an maha jembar kinasihanana genturna cakung kang dikutung gentera masih
tinuku idaman sabutan gerakan ti pangajag binamangsa langit na lenlang kaya aling-aling cahaya surya nugumawa marangan tamu anu sumping tangan magandean dikilig ku para majang diantar ku para jagamparan kagaya sumping ya kening di anti tetes sugi anak ibunya palingan neng pasang seneng keayaan pangkasesna sesepuh biji bawa permarayang kehelang nasib orang kuat munajat warit numpang kadatan maha kagungan sangkan hidup tendangan baru tak anak kuat raja helang kasih ini sekarang wajah teman mulia teman anak diantik-antik kiwari jangkawan kesimpangan ditaluntikan di cuban di sembarang beca kasih satu satu nyeraku itu biasanya sepanjang dalam karawat akan asal sepanjang asal masola bayang nak muntamu aku berukap ngarang tenek tu beasin sekarun bawah apa manukan tiga dua suditu pangalaku kentus keluarin kau kanu kasar yang tenek asa kagak anak tinggali gua air ngarang tenek sakap tekulah yang layu
hati tuh dianti-anti Pasurugi sok kurang bagiakeun tuh tetap dilarang kenehkeun para dayang mangga sok. Sapadarat kapiraray siyang wengi simpan lemen beicing yang walali kapasih Lebih
makalangan bebet hayat dari anu king jimat awaki ngukut putri kadaton kalungkan mereka denek siloka tapi iring hati si makan rasa Apa? Sudah tadi ya kan Pak? Mobil mana Pak? Pak Mangawai teras kabar. Iya nu paling dia, ketemu kosongna panitia, porsinya di paling dia, di pasongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kucurna papayung